Mathomo thukuru-ini wa Athika Munyoni kaunti ya Makueni urorete guthinikana kurumirira ngucanio ya mugunda uria thukuru uyu wakitwo. Mugunda uyu ukoretwo ukigucanirio ni thukuru uyu na family imwe ya Job Wambua Kavisi uria ugite ati ithe wao wagaire ika 15 cia mugunda wake kuri thukuru uyu, no thutha ucio thukuru kigwatira kieya kiria giatigarite kia ika 85 kiria giatigirwo andu a family yake. Igoti ni ritwititwo iguru ria cira ria mugunda uyu na kuria rugamiriri a thukuru uyu macokie mugunda uyu, noho ni moretio mrihe muigana wa ciringi milioni 500 ni undu wa gwitahira mugunda mugaru na ngirimiti iria mekiraniire na family ya Kavisi. Undu uyu ni urakaritie aciari arutwo thukuru uyu aria marauga ni meguthamia ciana ciao kuma kuri thukuru uyu kuona ngucanio ino ni guthararia mathomo mao. I was brought a letter from the advocate of Philip Nyamazi Kavisi claiming that the school was to pay him 402,280. So today I called the parents so that they come and determine how they are going to pay that amount of money. Na kushtaki anaenda kututolea uamuzi ule aliamuliwa huko kotini, na tu kwenda huko na tu kuambiwa tuende huko. Yenyewe anaenda huko na watu wake wanaenda kupika makesi yao, alafu baadaye wanalete maamuzi yao ya tuwalipe 500,000. Ruwa wetererwo ni kuonekana kihonia kia ngucanio ino ni gikuoneka. Wa Jerometa, Inoro TV.